Twongeye kubaha ikaze inshuti ba G9 Mind TV, Kivu Media TV, tubaha ikaze mwese aho muherereye impande z'isi zose, tubahaye mwiriwe aho bwije ndetse naho bukeye tubahaye mwaramutse. Ladies and gentlemen, madams et messieurs, mabwana na mabibi, tubahaye mwiriwe, tubahaye mwaramutse, ikaze muri Sanga. Nkuko mubibona rero kuri screen turi kumwe n'umunyamakuru akaba umusesenguzi w'ikinyamakuru Kivu Media TV. Tuguhaye ikaze bwana Mayivu. Yego wow. Umeze neza Cyane. mwakonjewe? Gripe. Eh? Gripe yamenya agahanga. Nta gripe, hari umugabo ujya urwara gripe Cyane. Si ibyorezo se. Uyu munsi rero nkuko mubona umusesenguzi wanyu akaba n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Kivu Media TV, tubafitiye ingingo z'ingenzi eshatu gusa kuri none kugira ngo twihute, turavunagura twihuta bwana munyamakuru. Ingingo ya mbere ni amakuru yeruye kuri itorero rya Ebenezer Methodiste muri Arizona, kudushimira by'umwihariko abakristo baryo bakomeje kuduhamagara ndetse banatwandikira baduha amakuru y'ukuri kubwo inkubiri y'isenyuka y'itorero ku nshuro ya gatatu. Turaza kandi no kunyarukira Nairobi aho abanyamakuru ndetse n'ibinyamakuru bahagarariye bari bitabye ubuyobozi bwa DCI bararezwe n'umukobwa bita Furaha, ndetse na Mutualite iza kubigiramo ukuboko gukomeye, aho abanyamakuru bose baje kurekurwa ndetse basubira mu mago yabo ari amahoro. Turaza kandi kunyarukira hano iwacu i Goma aho umuyobozi mukuru wa MONUSCO yasuye ikibuga mpuzamahanga cya Goma cy'indege. Bwana munyamakuru, reka tunyarukire i Bwotamasimbi Arizona muri Amerika kuri torero ryacu rya Methodiste Ebenezer, aho bivugwa ko umuyobozi waryo mukuru pasiteri responsable ari we Willy ashobora kubarengana mu by'ukuri. Urabivuga iki? Niko biri kuvugwa. Ndagushimiye kuduha ikaze mu kiganiro. Reka duhere kuri iyo ngingo ya mbere kuko wari ubivuze. Muri Arizona muri Amerika hari icyo turi buze gukosora. Icya mbere cyo turi buze gukosora, uriya pasiteri wa Ebenezer ntabwo ari Willy Gakunzi nkuko twari twabivuze, ahubwo ni Willy Runezerwa. Izina ry'ukuri niryo zina ririya rya Gakunzi ntiririho. Yego. Ahubwo ni Runezerwa. Yego. Correction. Merci beaucoup. Hanyuma rero twagiye twakira amakuru twahawe, titwitaye ngo twakiriye amakuru y'uruhe ruhande cyangwa uruhe. Twebwe icyo twari tugenderewe ni ukuvuga ko itorero ryacitsemo kabiri, kandi uyu munsi ntabwo tuje kuvuga ko ritacitsemo, n'ubundi igikorwa cyabaye, inkuru ni yayindi. Ariko noneho behind the scene, utuntu tuba turi inyuma y'inkuta na za cause immediate nizo wenda ziri buze kugenda zihinduka. Kandi iyi nkuru ni urukiko. Ni urukiko. Tugomba kuzakurikirana ino nkuru n'abantu bo muri Arizona badufasha. Ibi ngibi turimo gukora, turi abantu bakuru, ntabwo ducuruza ibihuha cyangwa ngo ducuruze inkuru zo gusebanya cyangwa ngo ducuruze twamamaze ibintu byo gusebanya cyangwa amacakubiri. Buriya n'icyatumye jewe manuka muri izi nkuru, urabizi ko njya nkora inkuru za politiki n'amakuru. Ibi ngibi byo muri sosiyete ni gake, nari nanabyirinze, ariko nkunze kureba nsanga n'ubundi ya sosiyete ndayihungira ko ariyo turi, ko ariyo ubamo. kandi niba tugomba gutanga umusanzu tugomba kuwutanga. Kandi hari abantu bazabaza hano muri komenti, abantu narahebye, abantu bo muri iki gihe babaye abanebwe. N'abanebwe. Ntubona ko kera mvuze gutya ntaratangira inkuru hari umuntu uri buze muri komenti ngo warondogoye. None se warondogoye nawe kurihuta kuraja itonde, genda gake mugabanye feri. Abantu bo muri ibinyejana, niba uri muri kampani curangira hariya cyangwa ushire mu ekuteri, nibidakunda urayumva utashe. Ariko tuba tugomba kugira inkuru dukosora, nibyo by'ibi ngibi turimo gukora.
kandi tugomba gutanga n'inama muri sosiyete yacu kugira ngo tugende tugira ibyo dukosora. Twishimiye ko amatora yacikamo, ni ibintu bibi, ari nabyo bituma tugira gute tuza hano, kuko tuba tuje kuvuga ibintu bidakwiye. Si ngombwa ko amatora yacikamo, ariko kandi nibacikemo mu buryo buri pacifique, nta gucikamo, nta gutandukana kuza koroha, ariko hareke kuba utuntu twa rerite two gukozanyaho, two kugira gute ibintu nk'ibyo. Rero ndashimira abantu bo muri Ebenezer Methodiste batinyutse bakavuga ati bitewe n'inkuru bagiye baba sizo, reka noneho tuze kugira gute kunyomoza kugira ngo umupasiteri wacu uriya Wirinezerwa tumweze. Abanyamakosa ba nyirayo oya bashobora kudashinja bariya makosa, nabo mu byo bemera ko urusengero rwacitsemo. Reka twinjire mu nkuru. Ebenezer gucikamo yacitsemo, bizanagera n'igihe tuvuge n'amazina ya ruriya rusengero rushasha, kuko abantu baduhamagara ni benshi cyane ko rwamaze kwitwa izina. N'abashumba babo bashasha tuzobabagezaho. Ariko noneho twagiye tugaragaza ko uriya pasiteri Wirinezerwa wa Methodiste ya mbere twarinze no kuzajya tuvuga izina rye, ariko turebye dusanga niba uvuze Ebenezer Methodiste nta muntu utamuzi. No kuri afisha ariko Muhanyamurenge gasi umugabo gamutoye, ni umugabo mugari, reka tumuvuge no ku mafisha bariho. Rero uyu mugabo pasiteri bagiye bamushinja ko ari amafaranga y'itorero yariye, ibintu byo bakristo kuba batamwemera na bagenzi be kuba batamwemera, n'ibintu ngo byo kuba mbese niko reka dukoresha iterme nko gufunga umutwe, mbese kutagirwa inama, kutaja inama n'abandi, nta flexibility agira. Ntabwo ari hambo ngo agire flexible, baje inama n'abandi ba pasiteri. Ariko abakristo ba Ebenezer baravuga ati enough is enough, reka tuze tukwihera amakuru ya nyayo, nta ruswa twariye, kandi aya ni amaseri azagenda akurikirana kugeza tumenye ukuri. Nibiba ngombwa why not tutahostinga abapasiteri, ari abagiye twahostingamo umuntu bayoboye, ari muri rusengero rwasigaye muri baraza boduha umuntu ugira gute ubavugira. Dore inkuru uko iteye rero. Methodiste ni Methodiste ikomoka muri Amerika. Hari umuntu watwandikiye muri comment aravuga ngo ubanza ikomoka muri Indiana. Turamushimira cyane, ni umugabo. Merci beaucoup. None ngo imara gukomoka muri Indiana, pasiteri Muzehe from Uvira. Ageze muri Amerika, kubera ko yari avuye muri Methodiste muri Arizona, Methodiste ya Indiana yose ku isi bamuha iriya branche ya Arizona, arayiyobora, aja muri retirement. Ngo aje muri retirement, baraza muri baraza representation, bamusaba abakandida b'abapasiteri bagomba kugira gute kumusimbura. Umvaga bwa bwino, umvaga wirahatangira kubera umwere isi yashize, wirabaye umwere none bicike, natangaye turamwejeje uzi ko ibinyoma. Ariko ntabwo wenda ari buze kuba umwere 100%, kuko amakuru twahawe tiyuzuye, tatunyuze nk'abanyamakuru, nk'abasesenguzi, tatunyuze. Turacakenera andi mapaje y'amakuru y'amabanga, kugira ngo niba koko pasiteri Willy ari umwere, abakristo babihamye, muze mu bihamye muduhe paje z'amakuru y'ibanga y'indani, tumugira umwere. Niba ari bo banyamakosa, muze nyine mubivuge namwe. Ngo amare rero pasiteri Muzeru atangamo abakandida babiri, atangamo Willy, atangamo n'umugabo bita Nyashoshi, cyane ko nawe yari umuyobozi, yakoranye na Muzeru, bari muri rusengero bose. Nina Nyashoshi ni umugabo wa kera, wabaye n'umushumbi n'ahangaha kera, kandi ngire ngo muri Methodiste. Ageze yari Muzeru aravuga ati okay, reka ntanga abakandida babiri, atanga abagabo babiri, atanga Willy, atanga nande na Muzehe pasiteri umushumba
Nyashushi. bwana munyamakuru Mm. ugorora neza aho ngaho Mm. bivuze ngo Muzero Mm. mu bakristo yari afite n'abashumba harimo Nyashushi Mm. kuva muri Afurika Okay, okay. ariko Sinzi niba Muzero hariya muri Arizona yarageze agahita aba umushumba. Muzero ni nako founder. Nyashushi sorry. we yahoze ari umushumba No se muri biri Afurika. limite. No muri Afurika. Yes. Okay, baraza Ahubwo- kubitubwira muri comment. Ni rwa ruhererekane nyine rw'inkuru. ahubwo akaba noneho yari n'umukristo wa Muzero Yego. ariko Willy Mm. ntabwo yari asanzwe ari umukristo wa Ebeneza mbere y'uko Muzero aba retired. Mm. Yari umukristo kuko ntiyari kumutanga nk'umukandida atari umukristo. yasengeraga ahandi mu bazungu Ariko muri Methodist. negative Mm. byumvikane gusa yari umwana uzwi nk'umupasiteri wize teoloji muri Amerika. Nituvuga umwana tugereranyije imyaka ya Muzero n'icyizere yamugiriye. Yes. Yari umugabo ukiri mutoya. Yes. bibe collection. noneho ngo ajye kuba retired bamusaba abo bagabo babiri mu itorero yari afite Nyashushi. Muzero yari afitemo pasiteri Nyashushi. Nyashushi. hanyuma ngo bamusaba babiri afitemo umwe yigira inama ni nkaho Muzero yari azi Willy Yego. aramuganirije Willy ngwino gushumba intama njyewe ndi mu zabukuru ngutangemo umukandida. Willy aremeye baramutanze bombi baragiye muri Komeza. baraza ku komeza ngo bagere muri baraza ku y'abazungu dosiye bubuye paje bubuye CV ngo bakubite gutya bagwa kuri diplome ya teoloji ya Amerika ya Willy Runezerwa ya USA. Abazungu bagera gutya afite rugo correct nuko ngo barebye muri CV bahinduye amapaje CV nibaga iya muzehe uriya abanyamerika ni abantu bikunda cyane bikunda ntibaca kuri CV y'umuntu wo muri Amerika ngo bafate CV y'umuntu wo ku kabari. Uretse n'ibyo bakunda no gukoresha abajene abantu bato uriya biriya bihugu biteye imbere byose. Ariko ko turavugaho gutyo ntituzi imyaka ya muzehe Nyashushi tushobora gusanga nawe atari myinshi ariko ni uko iri kose Willy niwe mutoya. Yego. barubuye sinzi mu by'ukuri CV sinzi icyo bagendeyeho ariko ikintu cyahaye Willy amanota nuko yize teoloji kandi ayigira muri Amerika. Iya muzehe pasiteri umushumba Nyashushi sinzi ngo niba ariya ariko muzehe Nyashushi akaba yararushaga Willy experience kuko amakuru mfite nuko Willy mu bwana bwe wenda za ruguru n'intanga muri Afurika yakuriye mu biganza bya muzehe Nyashushi. N'umwana yareze muri Sunday School ndetse amakuru atugeraho nuko muzehe Nyashushi yakoranye na papa Willy. Ubwo ni amagenerasiyo amwe nyine bano bagabo bakuru. Urumva rero mu by'ukuri nubwo bashobora kuba batarakoranye wa Willy ni umubyeyi wa Willy mu buryo bw'umwuka n'umubiri w'umubyara. Nuko ngo amarega iya muzehe Nyashushi CV sinziga niba ariya ariko nawe arayifite. Tuwoja kudepoza muri Methodist muri baraza muri Amerika uri vide Indiana uri Sandokim muri Indiana. Muzehe afite experience ya kera ushobora kuba yarakoranye na za Methodist z'ababembe zabaga zikomeye cyane. Abazungu ngo baje guhitamo baje gutangariza Methodist Ebeneza basanga ninde Willy bahitamo abanome ngo abenome. Ico gihe nico gihe pasiteri Nyashushi yavuye muri iyo Methodist ukiraho ahita solo proclamation igenda ite muri Methodist yagenze neza baravyakiriye nta na conflict ziteza ariko Nyashushi aza gusohokamo pasiteri Nyashushi aza gusohokamo kubw'impamvu ze. Ntabwo tubihamya ngo yavuyemo kubw'impamvu z'uko atabaye nome no ntabwo tuja kubesha
ariko yarasohotse, icyabaye cyo yarasohotse. bwana munyamakuru turi bakuru kandi tuzi abantu. Pasiteri Nyanshoshi ni umushumba pe, ariko nubwo no kuba ataranomwe yoba impamvu wowe kwibaza ntese ko turi abasesenguzi kuki atavuyemo mbere y'uko CV ye yoherezwa Indiana. Icyo ngicyo ntitwogihamya kubera ko n'abavuyemo ntabwo bavuyemo kubera wenda kurwanira ubuyobozi cyangwa se kubera batabaye nome cyangwa se kubera ko bashaka gutanga ubukandida. Bazaguma baduhe amakuru ya nyayo. Rakoze. Erega na muzehe Nyashoshi twavugana, si umubyeyi twavugana, kandi byanga byakunda wenda azakurikirana Kivu Media na G9 nuko ahita asohoka muri ico gihe fonda urusengero rwiwe. Ubu ni pasiteri mu rundi rusengero tutashaka kuvugamo hano, si ngombwa. Ariko kandi ruriya rusengero rwa Roke, iriya Roke y'abakirisitu bavuye muri Methodiste, urumva basohotse ari abagabo mbwire ngo niba ntibeshe batatu nibyo, ngo bagere hanze nabo. Kurumva ukuntu abantu atari shasha, ngo bagere hanze nabo tibahuza porogaramu. Babiri bahita bongera kandi bacikiye nzira, bacikiyemo nzira, bavuye muri Methodiste Ebeneza kwa Wirinezerwa barajana gutya mu muhanda umwe ngo bagere nzira tibumvikana, ngo bagere nzira ntibumvikana. Urumva barangije kutumvikana rero bageze nzira bama bagira gutya babiri bama bagenda ukwabo, undi nawe arakomeza afonda Roke irafata. Erega uko dusohotse si ngombwa ngo tujane, wogenda nawe ugafonda ibyawe. Ivyo vyo vyarabaye, bahita bafonda Methodiste yindi yabo y'abagabo babiri n'amafamiye yabo, twarabivuze no mu kiganiro. Urumva bafonda kubera ko bo nta kibazo bafite, iki kibazo cyabaye kitabareba, ntabwo tuvuga amazina yabo, sina ngombwa, ntaco tuba tugendereye kugira ngo tuvuge izina ry'umuntu, cyane ko twubaha buri muntu wese, twubaha abashumba gusa cyangwa abantu batubyaye, n'abantu bato turabubaha. Ariko kugira ngo tuza tuba abanyamakuru b'umwuga dutanga ibintu biri kiyapana guhoza abantu muri confusion, tuzajya tuvuga ikintu kirangira kive mu nzira, kuko erega mwikwikanga si mwebwe bwa mbere mucitse ku rusengero, si namwe banyuma. Kadeza ntiyavuye, Sapake ntiyavuyemo, iboga noneho bakubitanye n'imitwe. Mabungo ivamo Nyagashamba, Mabungo ba Mabungo muza mufusha umuntu muri abarokore basanzwe, mufite abantu b'abanyamuryango ba Mabungo, mwaje mu rusengero guhamya umuntu, ba Mabungo bakamasigara hanze ngo ntibinjira ngo mu nsengero ngo z'impunzi z'abapagani. Ubu nyine mfite muramu wanjye mushiki w'umugore ari Mabungo, mushiki w'umugore wanjye, musaza karekeremo nako musaza w'umugore muramu wanjye, cyangwa se we muramu wanjye umugabo wa mushiki wanjye akandamutse ari Mabungo, nzasengera ibiryo akamavuguruza kandi yakuramukije, kandi ndi iwanjye ngomba gusengera ibiryo byo ku meza, ni umuco wo mu rugo rwawe, nasoza akamavuguruza. Urumva ideoloji y'amadini rero gucikamo, ibintu by'amadini byaje, ibi bintu by'amadini mw'abakirisitu mw'ijuru nta dini ribayo, muza mugenda musenge Yesu, musome Bibiliya, mujyane mukiranukire Yesu, muje gusenga mugira aho mubarizwa, ariko muri kiroho no mu mitekerereze mizima, tukaza ugenda ngo ube umuheza nguni ku idini. Reka njewe urusengero nzajya niruburamo, bakazana ko ibintu bingibi byabo byo gucakura n'intuza zo kurwana, zoza nama nzinga ibitabo nama ngenda njyana, nta rutoki notunga umuntu ku bintu ntibizongera aho nsobanukiriwe. Reka nkubwize ukuri, reka nkubwize hano i Kigali Kacyiru, tubona bino bintu za Kadezi buriya nibyo byatwiciye intwari yacu Gisara.
Gisaro yazize n'amacakubiri ya Kadeza yari ari mu babembe n'intuzi tishwe na Ruhigita. Ruhigita ni wari uyoboye niba ngo ari Sepake aravuga ati uyu munyagu uyu nguyu Gisaro waje uyu Gisaro waje w'umunyamurenge isi irashira arankura ku ngoma. Mwirinda amacakubiri aza ashwanisha abantu akanica abantu mu matorero. Hanyuma rero abo bagabo ngo bagere mu nzira bahita bacikamo ba bandi batatu bahita bafonda Methodiste abandi bafonda Rope irafata ni urusengero rwiza naje ngezeyo nogwiruburamo muri zose ntabwo ntokwiruburamo fa kuba imyemerere yanje n'imyumvire yanje ibinyemerera ibimpamiriza kuko sinzosenga idini cyangwa pasiteri. Noneho rero bivuze ko amakuru twakira ubu nyine ahaye agenda ashinjura nde Wiri gahoro 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 n'uru rusengero rwacitsemo rero amakuru twinjiye indani uru rusengero rwacitsemo abakristu bose muri rusange bategereje ko hashobora kubaho kongere cyangwa se ensemble generale y'abakristu yitorero iyo kurega senior pastor Wiri barayibura. Ino nama y'ejo bundi bahamagaje abayobozi bakuru b'itorero ba Methodiste kurumva yarahamagajwe iraza yagombaga guhuza Wiri n'abunganizi biwe aribo bagabo barimo basohoka. Amakuru dufite nuko bano ba pasiteri bakuru bacitsemo bano bagabo bakuru batigeze bagira gute bagaragara muri iriya nama. None niba mufite ico murega mugenzi we bahejwe se na Wiri cyangwa Wiri yo kwimira umuntu baraza yamanutse ari bishaka kuza kubumva Wiri yo bimira mu yandi magambo Wiri afite mine yitabye wenyine se afite mine yitavye wenyine no ku ruhande rw'iwe abantu ku ruhande rwe ntituzi umubari barangije bari abagabo ku ruhande rwabo hitabye abantu bato barimo Frank urubyiruko ku buryo abazungu baza bakubita amategeko ya Methodiste abana ngo gusa ngo ntidushaka pasiteri tumushaka pasiteri who are you niki yagize gute tazi kubwiriza arabwiriza kuko wenda abamwungirije taho murusha. None niki niba kibwiriza akaba gisohora umwuka atamemye niki mutamushakaho kugeza ubu ngubu rero ntabwo dushinjura pasiteri Wiri 100%, dutegereje proof zifatika ariko amakuru dufite kugeza ubu twe ko turavuga amakuru na analyse niba bano bagabo bacitsemo bahamya neza ko amakuru twahawe ari ikinyoma muri iriya nama ejo bundi yabaye yajemo abazungu bakuru baturutse ku cicaro cyo hejuru bano bagabo bakomeye b'imitwe bacitsemo bari kumwe na ba Frank niba koko bari muri iyo nama baze batunyomoze babitubwira ati twari turimo niba mu byo bashinjaga uyu mugabo baravuze ati taza yumvikana na bagenzi biwe none titumushaka. Mu by'ukuri abazungu ni abanyamategeko tiwopfa kuza gusa nko kuravuga ngo pasiteri ngo taza twumva ngo taza agira gute ta proof ziri aho ngaho ta tegeko rimugonga ya violations ngo nurangiza erega ibintu by'abazungu nuzoja kuburanya n'umuntu uzabanza n'ikaramu na amategeko usoma amategeko agenga Methodiste twamugendereye kandi kuko nta Methodiste timwamugendereye wenda nico kirego ca mbere kizamuye habaye inama kanga nta kosa yakoze mu rusengero wenda niba ari ifaranga iyo bija kuba nari mfite ubwoba ko cyangwa mvuga ati wenda niba ari ifaranga kuko byonantera ubwoba kumva umushumba ngo yari ifaranga z'urusengero ni terrible. Nari mfite ubwoba ko wenda bavuga ati pasiteri yari ifaranga proof ngiyi ariko kandi analyze pasiteri kandi bazabishira mu majwi ko pasiteri Wiri akoresha umutungo no mu biganiro bya mbere narabikoze ndetse akoresha amafaranga umugabo ari we muyobozi mukuru wa Ebenezer Methodiste ashobora kuba yarakoresheje umutungo ungana n'ibihumbi 110 by'idolari ya Amerika mu nyungu ze bwite. Reka twanalizega iyo yaje kuba ari mu rusengero umuntu yifondeye byari gukunda nk'izi za rock rudafite urundi ruhagarariye hejuru urumva
ari bo siyeje ku isi. Ariko iyi metodiste kurumva iyi metodiste ibihumbi 100 na bingahe by'idolari, tuvuge ko kontabilite yaba ngaba muri kontabilite yabo batajya bakora amaripoti ngo azamuke iriya hejuru bagaragaza icyo amafaranga yakoze. None ibihumbi 100 by'idolari na uzirikane ko mu nkuru za mbere harimo umusore w'imandwa ya Willy. Ese Willy atonesha ngo bamuvuze maze amutonesha akamudelega, akaba ari we muntu bakorana iby'itorero byose. Yego. Ariko abakristo bandi bazaze babiduhamirize neza ndetse baduhe n'amazina yiwe ko nta mazina ye baduhaye y'uwo musore. Willy ashobora kuba muderega kubw'impamvu wenda zikurikira z'umwanya muke, ashobora kugira umwanya muke. Icya kabiri ashobora kuba ariko umwanya muke wo nta factor irimo. Ufite umwanya muke niba koko wumvikana na bagenzi bawe wo kohereza ugize gute ukungirije. Ariko kubw'impamvu runaka zikurikira Willy ashobora kumuderega kubera ko abantu bamwunganiye cyangwa se bariya bamwungirije yamaze kubona ko koko batumvikana, akavuga ati reka nderege uwo twumvikana nubwo atari umupasiteri unyungirije. Icyo ni kimwe. Cya kabiri erega n'aba ngaba bacitsemo si shasha. Willy ashobora kuvuga ati aba bagabo bahereye kera babambyiga, none ndamwohereza mu nshingano zindeba gute, abantu bambyiga habayemo mafiyaje, reka mbyikorere. Niba nta mwanya nderege admin cyangwa se sekereteri w'itorero cyangwa se vice represent ntawomenya uwo mugabo, ngira ngo ni admin niba atari secretary comptable. Ibintu nk'ibyo, ibintu bizotuma Willy abikora ni byinshi. Ibintu bizotuma Willy akora ico kintu akaderega uwo muntu ni byinshi. Mu gihe wabonye abo mukorana wenda barimo kukuziga cyangwa se wenda bakomeje kuguhimbira ibintu bidafatika cyangwa se ko barakora ibintu bidakurikije reglement d'ordre intérieur ya methodiste, Willy akavuga ati n'ahandi reka nkoresha uyu nguyu. Ibintu ni byinshi, ni impamvu nyinshi zo bimutera. Shuti bavandimwe mukomeje kudukurikirana ndetse no kutwumva, tubizeza ko iyi nkuru kugeza isoje tuzayikurikirana kugeza ishoje. Muduha amakuru, mureke ibintu byo kuza muri message ngo urabogamye ngo urahindutse ngo izo simpindutse. Ndi umunyamakuru, tanza amakuru nahawe y'indani uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri. Umuntu uri buze kuyavuguruza ambwira ati bambeshe, uze umpe amakuru atandukanye nayo ngayo bampaye. Ese ico kintu koko nticyabayeho? Muzero ntiyatanze Willy kumukandida muri baraza ko jewe nazagiraga nguriya Willy yashizweho na Muzero, kumbi na Muzero nawe tiyishizeho. Biva muri baraza muri metodiste za Indiana. Yego. Bivuze rero ngo na management y'iryo torero byanga byakunda babakorera accountability yaramwitorera ku buryo utonyereza ibihumbi 100 by'idolari cyane. Gute se abazungu niba yarananyereje ni umuhanga kweli. Reka rero dukomeze n'andi makuru. Uwo mubona kuri screen ni owner ndetse akaba CEO wa Kivu Media TV, naho nge mwumva kuri Mike ni Sendege y'abahizi ijabo riganje ijambo. Reka dukomeze rero n'amakuru avugwa i Goma. Umuyobozi mukuru wa MONUSCO yasuye kiriya kibuga ku mpamvu zihe, agendereye iki? Narakaye uyu munsi wiriwe nabi kweli, wiriwe nabi cyane. Yitwa Viviane de Pere. Si washobora kuba ari umufaransa cyangwa umunyamerika y'amajyepfo. Sinashatse no kwinjira muri profile yiwe ngo nimenye kubera umubabaro nari mfite. Rero mu ikiganiro cyambere isura yanjija kuri YouTube. Nabwiye umunyamakuru twakoranye ikiganiro ndamubwira nti inshuti yanje, abanyamurenge iyi si turimo nta butesi isi ntigira ubutesi.
isi ni ikintu kibi, isi ni ikirara, isi ni ikintu kibi cyane, ni ikiroroge. Isi ni ikiroroge kandi isi ni inyabwenge. Kandi bene wacu ibintu byose dukora ntabwo tuzahora mu isi y'umwuka gusa. Abanyamurenge neza 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 neza, niba dushaka gukemura iki kibazo cyacu cy'intambara, tugende abantu bamwe tubarekere isi y'umwuka, abandi benshi tuje mu isi y'umubiri. Niba ubona ibihugu bikomeye, isi y'umwuka byayitaye kera, byagiye mu isi y'umubiri. Iyo ni iyi ngiyi, n'uyu mugore uhawe wizengurutse hano mu biyaga bigari ari muri diplomasi, nibyo, kandi ashobora kuba ari mu bintu bishobora kuzatugirira inyungu. Ariko ikintu gishobora kuzatugirira inyungu, abanyamurenge baba bapfa buri umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, taco bimaze. Ntiturebe iby'ejo kubera ko tutabizi, tugomba kureba iby'ubu. Niba turimo gupfusha abantu, tugomba kureba uburyo tubazigama. Ntibagomba gupfa kuko icyo gihe cy'ejo hazaza nabo bagomba gutegereza amasezerano y'ejo hazaza bakayabamo. Uyu mugore yitwa Viviane, niwe ni umuyobozi wa MONUSCO cyangwa se ahagarariye UN, ishami rya UN n'ubundi, ahagarariye UN hano muri Congo. Bivuze ko niba ahagarariye UN na MONUSCO iri mu nshingano ziwe. Niwe wasimbuye uriya mudamu bita Bintou Keita muri Congo. Urabizi ko kiriya kibuga cya Goma koko yahageze muri kajugujugu mu masaa 5:08 FM23 Twitter yabone kwivuga ku itariki 12 saa 5 za kumanywa n'iminota 8. Araza arahagera, kiriya kibuga cyari kimaze umwaka gifunze kubw'impamvu za FM23. Emmanuel Macron w'Ubufaransa perezida niwe muntu wateye hejuru cyane kugira ngo kiriya kibuga gifungure, ariko FM23 ikabyanga. Twebwe nk'abanyamakuru nk'abasesenguzi tukanalizamo utuntu dutandukanye. Bashobora gufunguza kiriya kibuga kugira ngo bajijishe abantu, ejo hamanuka special force, ibidega abantu batazi iyo bavuye n'iki byama byitura hariya umujyi wa Goma bagira bawutere, bawuhungabanye. Kusubira naho ntibyokunda, bawuhungabanye. Cyangwa se ugasanga barajishije nyine ikibuga baragifunguye, ariko ugasanga abana bazungu, buriya abazungu bagira uburiganya bwinshi. Urumva? Viviane rero FM23 impamvu yafunguye kiriya kibuga, n'umuvugizi wabo wungirije Barinda yabivuze, ni mu nyungu rusange. Colonel, ni mu nyungu rusange za FM23, MONUSCO na leta ya Congo n'indi miryango nk'ibiri yavuze, mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya CCRF cyangwa se guhagarika intambara basinyiye i Doha muri Qatar hagati ya M23 na Congo, FM23 na Congo, ndetse n'amasezerano ya Washington Accord hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda. Ako kantu ka CCRF guhagarika intambara gakubiyemo ibintu byinshi. M23 kuva Buvira na leta ya Congo ikahava n'abacancuro bose bakigirayo i Buvira, hakaja ingabo za MONUSCO ari z'uyu mudamu uyu nguyu rero wandakaje ahagarariye. Urumva? Ico ni kimwe. Icya kabiri, gufungura ikibuga cy'indege kugira ngo ibikorwa bya MONUSCO bikorwe neza, bigamije kuja hagati y'izo mpande zombi, kuko MONUSCO ntabwo izoza igiye gucungera hano muri Congo za Uvira, ngo izoza ici Burundi ibone kuja muri Congo, cyangwa ice mu Rwanda ngo ije muri Congo. Bagomba gufungura kino kibuga kugira ngo ikoreshe este ya Congo nyine. Uno mudamu rero icyamuzanye n'ibyo yabanje umunyamakuru tukubaza, Uvira nta kibuga igira? Uvira ntekereza ko ntaco nzi, ariko haba hariho utu aerodrome dutoya. Kuki batahisemo gufungura icya Bukavu? Icya Bukavu gishobora kuba kitarakorerwa amasuku, nta n'umutekano gifite. Niki cya Goma twatangaye ahubwo kubona kimeze neza, hari harimo imirambo, ibiteni, ibifaru n'ibindi bidege wabibonye, ni wabonye biri inyuma. Ivyinshi byari birimo hariye cyari cyarabaye isibaniro, kuko leta ya Congo n'aba bacancuro bose bagiye bafatwa nimo bari barirunze. N'ibifaru bya leta ya Congo n'iki byo gutera u Rwanda nimo hariye byari biri.
hanyuma rero yaje, ariko ukibaza ni gute aya masezerano yasinywe akaba aje kuyashyirisha mu bikorwa, kandi M23 yarayubahirije 100%, yavuye i Buvira yafunguye n'ikibuga, ariko reba bariya bazarenda, reba ziriya mpunzi z'abarundi zuzuye hariya z'abacancuro, reba abacancuro bavuye muri Amerika buzuye i Buvira, hari i Buvira kugeza ubu hagombye kuba hari ingabo za MONUSCO z'uyu Viviane gusa zonyine arizo ziyakontorera. Niko amasezerano umuzarendo wa nyuma yakagombye kuba ari Fizi. M23 nayo iri hano ku Bwegera, urabizi ko yamaze iminsi yarabyubahirije. Twirwaneho iri ruguru iriya za Mitanga, i Buvira hari zone net, niko amasezerano avuga tibayubahirije. Kandi wibuke noneho ikintu cyambabaje ni ukuntu M23 yubahiriza CCRF iriya ntambara, ariko leta ya Kongo ikarushaho kuzana abacancuro n'amadrone menshi ku baturage b'abanyamurenge bari hariya mu misozi miremire kugera ubwo na za Masisi, kugera ubwo uyu wa Amerika n'ubundi Prince Eric ashimutwa hariya, ariko za Prince navyo bizasobanuka, hari ukuntu amakuru ahagenda aza yandi. Gufatwa we yarafashwe, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu ngubu ngo nuko yafashwe mu bushake bwe, nibyo niko bitangazamakuru bimwe byabija kuvuga, ariko reka tuzashaka inkuru icukumbuye. Yego, amakuru avuga yuko ndetse yari yagambaniwe na Kisekedi na Ntuzi na perezida w'u Burundi ngo bakacire yeye, ndetse byarakaje ngo leta zunze ubumwe za Amerika. Nagiye nkurikirana abasenateri abadepite mu nteko ya Amerika basaze, abazungu bazahinduka nk'igicu. Ejo ngo M23 ngo byanga byakunda ngo ugomba kugira gutya ngo u Rwanda ngwiki ibintu nk'ibi. Uyu munsi rero bavuze ati nawe Kisekedi twakuvumbuye kuri umunyamanyanga. Ejo bundi avuye ati u Rwanda ruzakuraho ubwirinzi ari uko FDLR wagaragaje ubushake bwo kwirandura kandi ukayirandurana n'u Rwanda. FDLR baba mubwiye ngo FDLR nitaranduka tutegereze ibyo u Rwanda rwasenye ngo bizaja mu ngiro. None ese ubwirinzi bw'u Rwanda bazababwira ngo babukureho urabuzi? Bakura Leta zunze za Amerika n'abazungu bazababwira u Rwanda ngo ikureho ubwirinzi bwayo. N'ubuhe ariko ese abazungu muzamubona ari bataraga? Niba u Rwanda rufite abasirikari ku mipaka ibahuza na Kongo bahabakure, niba ifite ibifaru hariya narumi bashyiriki abazungu niba ari impunzi mu isi niba ari impunzi mu mategeko, niba ari bashasha, niba ari impinja, hari ibintu bimwe bazavuga. Jewe nakunze perezida ejo bundi mu nama y'umushikirano Msante yahaye ngira ngo niba ari minisitiri ushinzwe mine, ibya mine, ubucukuzi bw'amabuye mu Rwanda, yateyemo ka blague aravuga ngo ngahe tubwire aho amabuye y'agaciro aturuka muri Kongo bigeze. Wa mu minisitiri ushinzwe ibintu by'ubucukuzi ashaka nko kubica hirya. Perezida ndamukunda la zihorere, ndamutse nzamutse nanje nkagera mu rwego rufata ivyemezo tabyo Trump yoza ambwira, tabyo. Perezida aravuga ngo amabuye y'agaciro aho yova hose, niko kubabwira ngo ko muza muja nko kubivuga mugasa nk'abantu babagobwa ururimi. Uragobwa ururimi. Amabuye y'agaciro aho yoba ava hose, urumva aho yaba ava hose. Aravuga ngo biriya bihugu by'abazungu ibi ngibi byo bagashaka bo hake bari gushaka, ni bagashaka bo hake n'ubundi barimo gushaka n'amabuye muri Kongo hano aya ngaya iwabo ntayo bagira bayakura si muri Kongo mwamutinya kuvuga, kandi nabo bafite ibyo bigo by'ayo mabuye muri ibi bihugu birirwa bayacukura hano muri ibi bihugu byabo. Ibo ko ururimi ko utaza rugobwa iyo baba batanga intuza statement mu nama zabo cyangwa muri za meeting cyangwa babagaragariza igihugu hariya amabuye y'agaciro ava. Uzi ko Trump aniyega Kongo akavuga ngo abayobozi ba Kongo ngo baranyihamagariye ngo nimuze ngo mutware ngo amabuye ngo mbaho umutekano.
Imana ishimwe ko u Rwanda rwaduhaye umuyobozi muzima, kuko umunsi bonyega u Rwanda ngo u Rwanda rwihamagariye Amerika ngo izicukure ngo amabuye ngo baduhe umutekano cyangwa ngo baduhe ngo imfashanyo ngo niki, tivyoba ari vyiza. Ariko Kongo Amerika bazabirirwa bayinyega ngo baratwiyamagariye ngo muze mutware amabuye, perezida akabanyega wa Amerika. Perezida w'u Rwanda aravuga ngo aho yo bava hose bariya ntayo bagira, ibo ko batagira isoni zo kubivuga, ururimi ko rutagoba. Kongo se, Kongo ntiyagura amasasu iyo kuyarasa abanyamurenge. U Rwanda se reka mfata ururimi rwayacukuye, ahubwo se babonye aho bayacukurira. Isi yabuditse umwijima ubwira kabiri bukaba icumweru bakayimba. Naba n'u Rwanda niba runayimba koko, kandi niba rwonayimba umuzungu araza akayaryaho, kuyaryaga ni iyi mihandaga umutekano, umunyamuyenga yaryaho, umuruba ayaryaho, ba nyirasenge bakiseketi bayaryaho, bande ba Salivakira abana babo muri Sudani y'Epfo bayaryaho, kwa Museveni Uganda bayaryaho n'umudendezo. Nta muntu mu Rwanda uhutazwa. Ariko dore abakongomani tibuka Kasai ngo angari ngo anafanana na Kagame. Imana idufashije nko muri Grarake gutya, Kongo n'u Rwanda hakama bubwira kabiri icumweru maze bakayacukura. Izo satelite z'abanyamerika birirwa bazengurutse, twari ku bwirinzi bw'u Rwanda ngo buno bwirinzi bw'u Rwanda za radari zicunga umutekano w'u Rwanda ngo zikurwe zige ni nyuma, hanyuma nibamara kuzikuraho hanyuma Kongoga umvaga buriya atakindi baba barimo guhembera, nuko icambere bazi abanzi b'u Rwanda, bazi efektife yabo uburyo bangana, bazi ko mu gihe cyose boshaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bariya abazungu bo bafasha bakabaha ivyo bikoresho bakabubaka bagahungabanya umutekano w'u Rwanda kubw'inyungu zabo mu gihe runaka tutazi. Niyo mpamvu u Rwanda ruhora rukanuye, igihugu ciyizi kizaho cavuye gihora gikanuye. Rero uriya mudamu nubwo yaje arayigoma, uku twatuvuga gutyo ubunyine twatukora ikiganiro nijoro arasinziriye igoma, ariko numvisha mu minenga abaturage ubunyine ko turakora ikiganiro saa 7 z'ijoro hariyo drone ko zirasuma. Dore n'umukecuru wapfuye, niba ari nyirakuru wa General Sematama Paul cyane, nabonye ifoto bari kumwe, yari yarigeze kumusura maze afite icyo bapfana. Abarundi bamusanze mu nzu baramura ruguru, undi aryamye igoma ngo ari mu biganiro ngo vyama. Nyamoneka FCM 23 mugende mukubita abazarendi buvira, mukubite mugende mufunge, niba ari n'ubwo bwirinzi mubishire ruguru. Sasa hari igihe umuntu avuganira abantu barimo gupfa, kandi nubwo ndimo kuvuganira abaturage barimo gupfa, abanyamurenge n'abanyamasisi, sinirengagije ko AFCM 23 natwigwaneho barabizi. Ariko ikirimo kudutera aya ma emotion no kuvugira ku ijwi riri hejuru niba ari abazungu, si mwebwe pe, niba ari abazungu, kuko se ndimeninda AFCM 23 nishe twigwanaho nishe nanje ndiyo ndi twigwanaho ndi na AFCM 23 nanje cyane titwo kwimenege. Ariko agasuzuguro k'abazungu niko kari mu kudutera pressure gutya tugasara kuri za kamera, ariko igihe ni kimwe. Urakoze bwana munyamakuru, dusuhuza Scott TV. Yego, munyamakuru wacu uri Nairobi mwiza, kandi nawe tuza kuvugaho mu kanya. Reka dunyarukire hakurya y'ubwota amasimbi Nairobi. Reka dukomeze rero Nairobi inshuti bavandimwe, aho abanyamakuru barenze 11 ndetse n'ibinyamakuru byabo byari byarezwe muri DCI se cyangwa mu kigo gikuru ca investigation cya Nairobi, baregwa ko bakoze ibinyamakuru inkuru mbi bavuga abantu se cyangwa baharasinga uburenganzira bw'uwitwa Furaha uherutse kubura umugabo we Tunamuha Paul, bavuga ko yafungishijwe n'umudamu we.
nyuma y'ikiriyo iminsi mike, icyumweru kitarashira gusa twumva ko umugore ko yareze abo banyamakuru, harimo na Scott ndetse na Debute. Yego. Baza rero bari bafite appointment yo kwitaba uyu munsi wa kane, baritaba ndetse bajyana na chairman board yabo ya Mutuality. Wabivuga iki? En fait njyewe iyo ngiye kuvuga iteka by'ibi bintu bimeze nk'amatiku cyangwa amacakubiri, nza ndeba kuri sosiyete yacu cyane. Yego. Sosiyete yacu yari ifite uburyo yubakitse, ikubakira ku kintu c'umuco, kikayikomeza kandi kikayifunga ku buryo nta kindi kintu cyangwa undi muntu wese ushobora kwinjiramo ngo ayimeneremo. Buriya nicyo cyari cyubatse sosiyete y'Abanyamulenge. Niryo ryari ibanga ryacu. Niryo ryari ibanga. Yego. Ariko kubera zino generation nshaje cyangwa ibihe tugezemo, rese generation z'abatoye gusa turabarenganya, dusigaye usanga n'abantu bakuru basigaye bijandika mu bintu rwose bitari byiza, bakoze ibifuka. Ariko basokuruza, uhereye kuri basokuruza, bari imfura kandi bagiraga ibanga ry'urugo, rya sosiyete n'iry'uturere bagiye baturamo. Nagiye numva iriya nkuru ya Furaha, sinigeze nyikoraho ikiganiro kubera ko ntabikunda cyane. N'iyi ngiyi wenda yo muri Methodiste nuko ari inkuru y'abagabo, irimo abagabo bakuru bakomeye, ariko iyi ngiyi nabonye yarasakuje cyane. Warayiretse ariko byari hafi kuko hari aho byari bigeze, ariko Imana yaramfashije, ni byiza. Rero Furaha bamushinjaga ko ngo yafungishije umugabo arinda agwa muri gereza. True story kabisa, sinabikurikiranye neza. Ariko dore ikintu kimwe cantangaje, Furaha yahubutse. Njyewe nanamugire n'inama, yahubutse gute muri analyse zanje. Furaha bamushinjije ko yafungishije umugabo, kandi koko nibyo niwe wamushishije muri gereza. Nawe arabyemera, yanasabye imbabazi ku maziko. Yego, aramufungisha. Abanyamakuru batabariza umuntu wafunzwe. Yewe nubwo umuntu yoba yafunze agafungirwa mu gikoni cyo mu nzu yawe, uwo muntu yotabarizwa. Sikanswe noneho uri mu maboko atarayiwe, mu nzego zishinzwe umutekano, wowe agomba gutabarizwa cyane. Iyo wamufungishije ari mukuri, iyo batari muki, agomba gutabarizwa. Kuko buriya ubutabera, buriya iyo buburanisha umuntu wafunzwe uri muri gereza, buriya ni ukumutabariza, ni ugushaka, ni uguharanira uburenganzira bwe kugira ngo arenganuke, cyangwa icyaha kimuhame, igifungo afungwe. Yego, ariko afungirwe ukuri avuga ati iminsi mpamara muri gereza ko ndamara igifungo canje, izashira reka nyisunikishire nzotahe. Ariko noneho Furaha tiyigeze aza kuri social media before umugabo ataritaba Imana ngo anyomoze ko atigeze agira gute afungisha umugabo. Tiyigeze abikora. Abantu baraboroza, umuntu arapfuye, abantu bagiye mu kiriyo, Furaha umuryango uramwubashe, arapfakaye, umuryango uramwubashe, umuhaye, birengagije ibintu byose byo gufungisha umugabo akanagwa mu mugozi, bamuhawe ijambo. Uriya muryango n'uwabaki yageshatswe abongera. Abongera. Yego, nabongera. Niba ari abongera, ni kongera. Ni imfura cyane. Oya, uriya mugabo nanjye nabonye niba ari we uhagarariye umuryango wa Furaha neza. Waba Furaha cyangwa wo kwa basebukwe? Wo kwa basebukwe nyine, kwa Furaha washatswe. Yego. Nabonye ari umuhungu uri smart. Ni umuhungu cyangwa n'umugabo? Umugabo uwo muto wavuze ku ruhande rwa basebukwe wa Furaha washatswe. Ni umugabo w'imfura. Erega twari dukeneye kumva icyo avuga, kubera ko hariya niho yagombaga kugaragaza uwo ari we no kwiregura. Furaha yaririye umugabo wiwe. Ibyo sinobije amana arize ngo yariririshije cyangwa ngo iki ngo abantu ngo batangare. Icyo twabonye cyo nuko yaririye iki umugabo wiwe cyane. Ibindi ushaka kwanariza ngo
ntiyari afite ishavu, ntiyari Ibyo ntitubireba. inshuti yanje, abantu Yaramwiriye. babyaranye. Kandi buriya hari igihe wageze uhubuka gutya mukina n'iki no mu kibuga cy'umupira ukavuna umuntu yavunika nabi, ukavuga ati ese ubu koko kuriya kuguru iyo ndeka, ukagira nyine ukumva ubaye nabi. Buriya Furaha yari azi ko ari ibisanzwe, ariko umuntu ngo amare gupfa abona ko ibintu atari ibisanzwe. Ibyo nabyo zoshoboka. Yaririye umugabo. Furaha dore ikosa yakoze. yakoze igitangaza. Umugabo gutya amaze iminsi 3 yitabye Imana, akiri mubisi, yamarega ba banyamakuru. Umuntu uri ku kiganza Mu rwego rumwe na rwa rwego rw'igihugu yarezemo umugabo wiwe. Mbese yashakaga kugira ngo inzira umugabo yanyuze n'abandi ari bariyo banyura. Kubera iki? Ngo kubera ko bamuvuze, bamukozeho inkuru. Nico abanyakenya batubwiye. Ngo yabareze ko bamukozeho inkuru zisebanya. Dore ikintu nanariza rero aho ruzingiye. Furaha rero, niba Furaha abanyamakuru bararize bagataka bakaboroga kuri kamera baborogera umugabo ufunzwe, Furaha ikiriyo caba akaborogera wa mugabo abanyamakuru baborogera, urumvaga bagiye ku ruhande rumwe. Ari Furaha ari umunyamakuru ko baraririraga wa muntu, ko baraborogera wa muntu. None Furaha nyuma y'uko umuntu apfuye ahindutse ba bantu bamufashije kuboroga baborogera umuntu, arabafungishije. Na ndetse ikiriyo cy'umugabo we cyanyuze kuri channel ya A&A. Yego. Ni ya Furaha. Ni ya Furaha agira channel. Ariko areze izindi channel ngenzi. Areze izindi channel ngenzi ziwe. Oya, ico si cyo gitangaje ko yareze za channel cyangwa abandi banyamakuru. None aho umuntu wawe yofungwa kagufasha kumuririra, ndetse nawe ukarira. Umuntu yamara gupfa ukandega ngo ni mumbarize uriya muntu icyaza kifuriza cyangwa icyatumye amfasha. Furaha hariya riri umugabo umukiriya n'abanyamakuru, akarira uw'abanyamakuru baririye akama yicecekera, yari kuba abaye umwe n'abanyamakuru burundu. Bose baramuririye, barababaye cyane ko ariko noneho we yarenzaho abantu bamufashije kubabara, kandi nawe yarababaye umukiriya karabarega. Ningo kuvuga ati ese mumbariza aba bantu ico baza barira cyangwa baza baborogera ko bararizwa n'iki? Ababwiye ngo bamfashe. Ese wewe warishijwe n'iki? Wewe kuki waborogeye umuntu? Si wowe ga, umuntu si uwawe wenyine, si uwa Furaha wenyine, ni wacu twese. Natwe twararize. Hari umugabo wo mu Bubiligi mukuru twaravuganye, aravuga ati naraye ndasinziriye kubera uriya mwana w'umuhungu urupfu yapfuye. Mukuru utazi na Furaha, utazi nande. Hari umugore nawe uri mu Bwongereza yaravuze ngo yakoze ikiriye iminsi 4 curiya muhungu, kandi ntaho banahuriye. Rero sosiyete yacu ntatangaza amakuru ryabagamo, ariko ngiri riraje. Mwitonde gusa. Nubwo bihari, hari abantu bisebya, hari abantu bagira amafuti, ariko hari n'abantu bashaka guharabika abandi. Haje noneho n'ikoranabuhanga ubu nyine risigaye ryama rigira gutya rikama rishushanya umuntu uko umuntu ashaka. AI rikama ryambika umuntu ubusa, rikama rimugira uko ashaka, rikama rikwambika ikanzu, rikama rigira gutya. Ubwo busebanya bwo buzabaho, ariko abantu bamwe bameze gutya ba mistari y'amapingo iri tangazamakuru ryazigera rizabashira umurongo. Bwana munyamakuru, rero nkabangaya Furaha cyane yarakoshe umuntu wacu akiri mubisi, ariko kandi tukaba dushima mituwarite. Mituwarite ni iki ngiki nza mvuga. Nigeze gukora ikiganiro kuri mituwarite inshuro 3 ndagisiba, nkagikora nkagisiba, ngakora ikiganiro kikarangira nkagisiba, nkagikora nkagisiba, kubera ko hari inshingano birengagiza muri sosiyete yacu bakagombye kuzikavaringa, no mu buryo bwo gukavaringa, kuzifatirana mu buryo bwo gukavaringa ubumwe n'umuco wacu wa kinyamurenge. Mituwarite rero yo muri Kenya, muri abantu beza cyane. Chairman wo muri Kenya uhagarariye mituwarite, uri umuntu w'umugabo cyane. Yajanye n'aba banyamakuru, mituwarite ntiyareka abana b'abanyamakuru bonye, abanyamakuru 11 bose bari barezwe n'umuntu umwe bro.
kubera ko batabarije umuntu wapfuye, nta n'uwa wari ufunzwe ico gifungo kimutera gupfa. Mwagize neza cyane, muza muhaguruka mu bintu merci by'ibi ngibi beaucoup mutualité. n'izindi z'ahandi zigende zumva. Ariko uko muhaguruka muja kurenganura abantu bafunzwe, ariko muzajya muhaguruka muja kugira gute, kurenganura barimo kurengana, munahana abantu barimo kurenganya abandi. Barabyemerewe. Urugero tubivuge, hari umuntu uva muri Kongo mu bwoko bwacu yakoze skandale, yagonze umuntu, yishe umuntu, akamahungira muri ibi bihugu, mituwalite ibizi, uwo muntu tibamutange kandi banyiri ku Burundi baboroze. Ndasoje ku nkuru yo muri Kenya. Ni turagushimiye cyane bwana munyamakuru wa Kivu Media TV. Tubwira abadukurikirana gukora subscribe, comment ndetse bagasharinga, kandi tubabwira ko iriya nkuru ya Arizona irakomeje cyane. N'ubu ngubu abantu ko barampamagara bashaka kuyinonosora neza kugira ngo irangire irikiriye. Bakunzi bacu rero baherereye hirya no hino ku isi, Ibwota, Amasimbi, Kigali mu Rwanda, ibiyaga bigari, turabashimiye ku bufatanye mukomeza kutugaragariza ndetse mudahwema kuduha ibitekerezo. Aho muzabona twakosheje muzadukosore, natwe turahari umunsi ku wundi tubagezaho ibiganiro. Ikinyamakuru cyanyu ni Kivu Media TV ndetse na G9 Mind TV. Tubasezeho kugaruka. Turagushimiye bwana Mayo. Murakoze cyane naho utaha. Imana ibagirire neza. Ciao ciao.